Lunyazi lwezulu lunyathele kuleli ngeleke laKalavumisa njengoba lithelekeke eveni laseSwatini. Utovakashela lona leSwatini nekuchuba tinkonzo njengomholi waleli bandla. Kwenzeke lunyazi lwezulu libuya kuleli kulandzela kufika enyakeni lophelile lapho khona labamba tinkonzo litathatha emaviki lamatsatfu solo-ke likuleli tinkulungwane tibalandzeli kanye nebazalwane balo lunyazi lwezulu kanjalo labo labakholwa kiyo inkolo yakaShembe bekatse bahlangabeteke yena lo mholi khona-ke ekeni kaLavumisa. Emva kokutheleka kwakhe ekeni lakaLavumisa bese uyachubeka ngelidvwendwe lwakhe letimotolo uyotheleka khona-ke esabelweni khona-ke endaweni yaseBethani lapho wahlangene khona nemakhulu ebazalwane bebekatse bamlenzile ngalabovu. Abazalwane bamukele ngenhlokomo lenkhulu. Kwavakala ukuthi nangenombala umholi waleli bandla sewuvele kuthekelelekile, kwabonakala ukuthi bayafuthumala futhi sibili njengoba labanengi ikakhulukati bomake bekatse bamhlangabete ngalolu suku lobo lukatse lugcwele wona umnikelo njengengxenye yokuthi bahambe bawunikela kilo lunyazi lwezulu. Lunyazi lehle emotoyeni bangena khona-ke elaweni lalo liphumula khona lapho enze laphuma laphumela kiyo bazalwane lapho livusele khona langawashiki emave ukuthi inkosi mayibabusise. Inkosi ibusise. Inkosi ibusise. Kanti-ke ubhekile ukuthi kusachubeka tona tinkonzo bazalwane bachubeke betengela uthi lwabo labachamuka enhlangothini letehlukahlukene noma-ke endaweni letehlukene kuleli kanjalo naseNingizimu Afrika ikakhulukati esifundeni saseMpumalanga njengoba nalomuhla bekatse bakhona lebekatse bete kutomhlangabeta labachamuka ngaphandle kwakuleli ikakhulukati ngalapha esifundeni lesiseMpumalanga neNingizimu Afrika. Ngithemba lamavuso endzabeni demsado echannel yeMaswati nginasiyabonga Mathunja.